In the northwest, we find the mission station Steinkop. The original Nama settlement was about 5 kilometers south at a place with an interesting name, Besondermeid. Besondermeid. Dit is eintlik die vertaling van 'n Nama naam Karakois nie, wat beteken 'n uitsonderlike of 'n besondere vrou. Daar is die sendingwerk begin deur 'n Duitse sendeling van die Rynse Sendinggenootskap, wat die gemeente begin het rondom 1817. Sy naam was Johann Heinrich Schmelen. Hy het later aan getrou met 'n inheemse vrou wat ook van die Steinkop gebied afkomstig was, 'n Nama vrou. Ons het daar geken as Anna of Corrigie Meyer, dis die naam wat ons van altyd van gehoor het. Maar sy het later 'n ander naam aangeneem toe sy gedoop was, Zara. En sy staan daarom ook bekend as Zara Schmelen vir sommige mense. During her lifetime, and for many years until recently, Zara never got the recognition for translating the Bible into Nama. During the late 1700s, Khoikhoi of mixed origin called bastards and bastard Hottentots started moving north and assimilated with the Nama population. They were called Oorlams, meaning clever people. Many had white fathers. They had horses and guns, and some adopted the Christian faith.